Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-57
Okay, good afternoon everyone. It's the 17th day of August, August 17. And kalkalpas po ti celebration May, special celebration I should say of San Roque Parish Patronal Fiesta iti ilimi ako nga Ramon. And of course, kalkalpas mi met nga in celebrate iti birthday the anak ko ni Justin Fiel P. Seriales together with Mina Ritzy Salvador of Oscaris Raniag Ramon isa. Laka. Hindi kasi naisip ko kasi yung Oscaris kasi may chinachat ako tag-Oscaris kaya yun ang pumasok sa isip ko. But I know she's from Raniag because I was the one who drove your car last night. I don't know, it's my car pala. Yeah, your car. My car. And your car was driven by my wife. Yeah. Yes. Because due to unexpected circumstances nga kunada, you lost your consciousness last night. And unfortunately, that is because of that night and day-to-day activities that we are having. Talagang very busy ti 4 day do. Because a night before that, napang kami nagtukar apo, 2 nights before that, napang kami nagtukar di Waterworld, and then a night before that is in Alicia, and then nasapa nagreing, siyempre, papanang mading bumigay data bagi. And thanks God, well-trained shall we say staff of the Zen Hotel at amo datin na aramid da, and they gave you first aid, and then nukan simang po dagiti taga rescuers iti City of Santiago nga nang tedmoten iti conclusion sabi na alaanta ka ti blood pressure, your basic anang kunada ti giant nga pakitaan no okay ti tao, and including oximeter, yes, and the like. And thanks God, it's because of over fatigue. Nalaka lang nga agasan dita. Rest a little, just like what you did last night. Talagang pirmi nga irotituro. In fact, as 8 ka nga nakaring. Galas 9. Galas 9. Yan, so everything is normal now. No more worries for the family. Nasaya ati John Mark. Matesting tata, no kasanot ti kababalin na nga kumanta. Baka no tiri-tiri-titilanan. Madimat. But anyway, for your request and dedication, Apo ka Aruba, simply text us over 0905-808-1259. And syempre, dati nga programa kitanlaan nga dito'y Apo, Isabela nga pumaypayang, ano ti awag na Gampayag. Gampayag. Sikan samot ti kwa. This is also aired through 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Yes, with yours truly, Manong June Seriales together with John Mark Pastor. Okay, with our program entitled Adda kami manood. Okay nga rod, tiraan tati mo nga balsita pagsalaan taman dagi jay nabitin iti karakol iti kalman sa jay poblasyon. Okay, for everyone. Nagbaliw ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken ugali jakon na matarosanen awanen ni Ilocanan nga ang mamugki diya panawin ayawanin day di narumpi anong umisan mapagbingi at ay balasang anadanili kalay santubay sang tumaputi ay awanin tingkang isala tabagbaketen tadititing nagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanin ti maisala intarayda ananusan winti bagbaket kanu bumalse ay natigket. So generally, how do you feel na balong? Okay, Matt. Okay. Banog lang na talaga. Okay. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawes na kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pagga
Akda awanin ni Ilocana nga ang mamuki di yun unana. Ay awanin day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo nga puti. Ay awanin tingkang bisala kababaketen ta dito'y tenga tagitin neneng nagpukauda ginuyod ay awanin ti maisala intaray da ananusan minti babaket tanu bumalsay ay napiket. Ay awanin tingkang bisala kababaketen ta dito'y tenga tagitin neneng nagpukauda ginuyod ay awanin ti maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalsay ay napiket. So that's it, the song called Baby Kinineneng. Ket kunana dito'y ni Jufel Asuncion Soriano Landingin. Blessed Sunday mga karubaw watching here in Hong Kong. Ayan, how are you there in Hong Kong? And of course, our manang Laurelie Baldoria, Blessed Sunday June and JM, missed you guys and regards. Of course, we also missed you manang Laurelie. Ayan, at ang tulad naman nun, panagawid mo, we will visit you. Hello, karuba, pa-shoutout po. Kuna ni Elaine Navalgas Candoy and Leo Franco is also watching. Hello, good afternoon, Kabsat Leo. And Jason Maribel Garcia is also watching. Yan. Nag-comment sa natin YouTube ni Ate Maribel kin kay Jason. Yan. Blessed Sunday Manong June and John Mark. Glad to see you. Looking well, John Mark. Please sing Beautiful Sunday. Thank you. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. Ni Jadel Dumayag Mat, pa-shoutout idol watching from Hacienda Intal, Baggao. Ano man? Wow! Hello! Good afternoon. Kadagiti taga Baggao Abo. Aglalo di pagunot. Dagiti family Abalos. Good afternoon kada kayo ta. Ini Auntie Susie. Ako nada. Uy. And before we do that beautiful Sunday, let me just remind those who believe that love is forever. Dati kuha na ba sita? Dati saum na dati nga sonata actually, and I love this one. And this is done by Michael Murphy, I guess. Apet English ang mga Englishan pati post ko. So pa ya. Tika mo, what's going on with me? But I really love talking in English right now. Okay, once again, para katigiti mo, pati iti forever. Okay, wag kayong masyadong maniniwala. Dahil I've been looking at people and how they change with the times. And lately all I've been seeing are people throwing love away when losing their minds. Maybe it's me who's gone crazy, but I can't understand why. All these lovers keep hurting each other when good love is so hard to come by. So what's the glory in leaving? Doesn't anybody ever stay together anymore? And if love never lasts forever, tell me what's forever for? You wanna do it? And doesn't love hungry people trying their best to survive when right there in their hands is a dying romance, and they're not even trying to keep it alive. So what's the glory in leaving? Doesn't anybody ever stay together anymore?
thank you so much, White Clips. Okay, Yeah. for the meantime, let's do the one requested by Jason and Maribel. So, Uncle. Beautiful Sunday! Yes, it's really a beautiful Sunday. Pag nagising po kayo ng maayos, humihinga, okay, thank God for that because it's a beautiful day. Amen! Sunday morning, up with the Lord. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, 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 what a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Whoa, my, it's a beautiful day. Birds are singing, you by my side. Let's take our car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on then follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Who would have thought? Okay, agreeing ka tinasaya Ate Tirabi after seeing you. Losing your consciousness. Talaga ba't nga makapakitod and kung kunak pwede rabin may salanginan nga istorya ni Amakan kung kunak but then yes, due to the silent prayers offered by our praying ladies, okay, nakagain katipig sam and look at you now. Okay, you're alive. So you really have to thank God for that. Anyway, nagsobra po nga nagragsak iti celebration mo iti feast day of San Roque di Calman. So to everyone who played a vital role apo thank you and congratulations kada kayo amin. Those bimukel apo iti karakol nga talagamit nga ng iti color iti streets iti Bugalyon proper. Thank you kada kayo contestants and all the sponsors. Ayan. So, no dati kayo apo ngay padanon, those who are listening, ititata kada kami, ay kat mabalin yung i-broadcast apo. Nasken nga pagyamanan nga tao. Okay, pagyamanan tayo online isuda sa TV. Okay. Nagmati pa nagtitinulong dagiti working committees. Yan. Okay nga rod. Once again for your request and dedication, 0905-808-1259. And of course, adaman natin sponsors tayo the prices itatanghal dawen. We have Rainier's Private Resort of Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela. Apo for your panagpalailang, please get in touch with them. DJ Facebook, Rainier's Private Resort. Ayan, kat no kahit yumet apo iti agabro, kita
Iti no pa nagrinayo ko at kasla kurang iti ganansyayo iti aldaw nga panugupubrayo aket padasin nyo iti gasat yo sa JAI Pacific Star International Employment Agency Corporation. Yan. Adon apo ti branches da, they also have in Davao Gayam. Aside from Legazpi, in Tuguegarao City, in Alicia Isabela, and ito Santiago, ay kat ado pa yung Gayam. Kaya lang, haang nga kasla active kasi napigpigsa ka no dito ga Region 2, isong ito nga nag-concentrate. Wala. So, no kaya ayo apo iti sigurado nga mang patayap kada kayo nga mapapintas iti biyagyo mapang kayo sa JAI Pacific Star International Employment Agency Corporation. Ipagkayon to DJ nga inrekomenda na kami iti 4 decade do. Okay, na pa. Joke lang. Ayan. Noel Tangi, dito yung Facebook ni XFM Santiago. Puno na. Good PM po mga sir. Happy Sunday. Request po ng Promise Me. Thank you and God bless us all. Promise me. Para kada kita papautang. Ayan, good afternoon po sir. John Mark, please sing any Elias JTV band song ka no? Thank you po. Ni Elias nga sala-sala nga ko. Ako ay isang model. Kaya ti energy niya. Bisaya man. Bisaya siya Bisaya. Bisaya si Elias man. Bisaya. Okay. Ohahay. Ohahay. Ate Mandong Bisaya pala siya Bisaya siya. Para guys idol Jai Uncle Berting ka no ni Jadel Dumayag. And good morning host watching from Dubai. Ni Linmar Agtarap. Happy blessed Sunday to everyone. Apa wanti agkwatoy awan message unay. Hello, good afternoon to Ma'am Edita Sadang Tabag. Ibak mo She's tapos watching and regards to our former mayor, Fred Tabag. Okay, yes. Good afternoon. Kalakita. Okay, we hope you're doing good at this moment. At ticket ko nga kantain ulit DJ kinareglok din na minsan. Ayan. So, Paradise. Paradise. Yes, this has been one of my favorite Kapujenti melody na. Okay. Could it be the little things you do to me, like waking up beside you, it's so near to me. Life can be so full of danger, in the dark there lurks a stranger. I just can't imagine what you want with me. When I'm with you, it's paradise. No place on earth will be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I kiss you twice. And as I gaze into your eyes, I realize it's paradise. It's right out of something from a fairy tale, the terribly exciting, endless fairy tale. It's nothing I could never make up. Am I dreaming? Will I wake up just to find out this is to be reality? When I'm with you, it's paradise. No place on earth will be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I kiss you twice. As I gaze into your eyes, I realize it's paradise.
my hand, it's paradise. You kiss me once, I kiss you twice. As I gaze into your eyes, I realize it's paradise. When I'm with you, it's paradise. It's paradise. It's paradise. It's paradise. Okay, aksubli kami po with more songs and surprises after a few reminder. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page.
Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Okay, we're back mga katropa. Still with you, katropang June. At katropang John Mark. Yes, mas may energy na ngayon. And of course, hindi na nagbabago ang aking hairstyle. Ganyan na. Kailangan ko na namang bumili ng, ano man tawag dyan, kabil ng Hair fixer. Sika, apayang ka nagkabil. No, dito lang ka madingam. No, dito gitara gig kasi kaya masyapol mo tayo ko kasi ta. Somebody's watching you, you know what I mean? Okay lang. You should be, impressing her. Okay, ba gusto mong kablaawan, mga family niya? Yan, Family anyway, mo? siguro nanonood na sila. Good afternoon to Mina and to your sister. Naganata tayo, nalipatan. Yatatala na yan. Diyos ko, Lang. less 10 points ka man ng kiniminan. Okay. Biro ka na pa yun na. Naganda ni Manang natatayon. Hangatang Esmeralda. Rosemary. Ayan, Rosemary. Her sister, Rosemary. Good afternoon. Ditara niya, Gramon Isabela. Kastamutan kadagiti kabagyan may Krabahal family. Yan. Okay, and of course, good afternoon to Auntie Norma. Ayan. And Auntie Norma, Batali of Tuguegarao City. Good afternoon. Together Lola with Norma. April. Ayan, good afternoon. Ate April. Thank Kastamutan you so ni much. Kapsat nanti Lorly ni ko. Stella Flor? Estrella Flor? May palayaw siya eh. It's B letter B. Bing? No, tuwa nga sila bol. Bebot, boy, Kamo. I don't know. Okay, I can tell. Anyway, hello from Porterville, California. Kung ano ba't ni Kabsat Charity Lianas. Ayan. Good afternoon. Good evening. Ayan, good evening. And do not drive while you're watching, or do not watch while you're driving. Okay, this can wait. Yeah, mabaling agree lata. But please do not do two things at the same time nga medyo mang terrorist ken ka datay driving while watching. Yes. Bak kumano kinama. Nagkatarakit ang mga amin. Just kidding. Ayan. Yeah. Anyway. Shout out idol watching from Dalao, Cordon. Isabela, shout out to my family Malehana and family Cuenta from Florencio Cuenta and
Chris John Punayo, happy Sunday FDD. At danak man to'y kawayanan nga gen generator. Yan, dito, telecommunication. Yeah. Okay, and of course, good afternoon, Matt. Kini Jeffy Levy J. Takiwag. Takiwag. Yan nga. Adita lang, adumdum ngeg. Direct, straight from his ears. Back, watching from Bibron, Avitum, Dialysis Center. Sunday is not complete without Bambi, ano? Bambi, okay. Tuning-ning to your channel. Pwede ba yung song na dialogue usapin by Sing Sing and refrain by Jose Marichan? Salamat, Ado. Of course. Yan ang mga piyesa namin. Parekas po ng Malo-Malo from Quirino and na pwede giday. Ami de la Cruz, good afternoon everyone. Happy listening. Okay. Ajin nag-text kanya kati dialogue. Usapan is my BF. Best friend G Tolentino. Ang dami kong best friend kasi kaya hindi ko pwedeng sabihin na BFF. Ang dami-dami nila. Actually, I'm a very friendly person. Ayan. You can see from all walks of life. Ayan. That's may isang datang iniingatan ko. Ayan. And BL Sunday pa-request ng garod ng modelong charing amak. Gusto nila pa-request garod ng modelong charing ko na ulit-ulitan da. Good afternoon everyone. Happy listening with you guys. May I request any Ilocano song? Ame de la Cruz of Saskatchewan, Canada. Oh, Saskatchewan. Ni Michael Solis ko ano pa-request man ko siguro to rest your love on me. Hanga there is your love on me. There is. Rest your love on me ato. Yan ni Uncle GTV mat kuno na para kay man manong jay paraan anak jay ubing. Yan shoutout sa mga taga Itchage. Fernando de Luna pa shoutout idol kablawak man datatang Burning ken inang Tiling kinti anak ko Jane de Luna sa katika anak ni Tupit Manali. Salamat idol from Fernando de Luna. Okay, moving on folks. Here is Usapan by the Sing Sing. Dialogue. May islas din talaga yung kanya yung presentation niya, yun talagang title niya. Dialogue usapan mo na. Ay, Wow! Lahat ng bagay na dadaan sa usapan. Akala ko ba'y ako ang mahal mo at ako lang ang siyang buhay mo at hindi mo ako may magpapalit sa iba. Bakit ngayon para kang nagbago? Iba na ang mga kilos mo at pati ang pananamit mo ay nag-iiba na. O talagang nagbago ka na at ikaw ay nagsasawa na. Siguro ay mayroon ka ng mahal na iba. Totoong ikaw lang ang siyang mahal ko at ikaw rin ang siyang buhay ko at hindi rin kita maipagpapalit sa iba. At kung napansin mong ako'y nagbago, yun ay para na rin sa iyo. Buti nang makilala mo na ako ng maaga pa. O talagang ganito na ako bago pa tong pag-ibig mo. At ayaw ko nang magtago sa aking balat kayo. Bakit kinailangan pang itago mo ang totoong pagkatao mo? Ang nangyari tuloy ay pinagtampo
pinagsisihan ko na. Ating iwan ang nakaraan at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalaga'y narito ko, narito ka sa piling ko, at hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Ating iwan ang nakaraan at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalaga'y narito ko, narito ka sa piling ko, at hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Back to back. I look out and I see the rain as it falls on my window pane, and the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and sights amidst the glitter of neon lights. Still the music that's in my heart is a sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream, like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Take a jet to a hideaway from the hundred of every day. Yet the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream, like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. La, 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 la. No use searching for, I'll never, no use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare.
Yan, para kini Bill Sunday. I-request ni Modelong Cherry. Ako ay isang model doon sa ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa pagka-istariray. Talbog lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, mestizo na Hapon. Na-inlove siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluan, bahay lupat na tong. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang ang iningat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscles ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawaring wag sanang mabuking nakatali kong akin naubod ng itim. Woo! Yes, ma! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa Mega Mall. Napatingin siya sa'kin, ako'y napahiya. Sa galit ng Hapon, inumbag niya ako, "Bakero, what is that?" Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko, ah. Pinawi pang lahat, bahay lupat dato ng nobyo kong Hapon. Kaya ang beauty ko ngayon, nagtitinda na lang ng itlog at talong. Pam, pam, pam. Eko. A song called Modelong Chering, popularized, of course, written and popularized by late Blackjack. The late Blackjack nga, bago nga pimusay ako, nga pa naglastog nga, agtintin next kami, mayat, yan. Nung kanya mi de? Hagpapabirok ti pagkantaan na. Lakay na. Bakit daw nga pagtukaran dita? 50 mil lang. 60 ko Fiesta, na. Fiestas, yan, available. Pero, unluckily, hindi naman ako ganon na kayang humandle ng isang talent. Yeah. Because I am also, we are also a talent, yes. And we don't go that, na malaking halaga na yun during the time nga si Bibia Gisuna. Wala. Malaki na yun. Siguro, nasa 100 na ngayon yun. Kung ganon. Oo. Umakyat na siya ng around 20%, 40% of the actual retail price. Yeah. Iso nga, amumot, nobody knows na niya tinapasamak kanya na taapay ta na-coveran ti plastic iso na. Nga nagbaling ang cause of death na death. Aha. Blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello Tatay Pedro Libed and Michael Solis, pa-shoutout DJ Budigero, Jerry Saro and Levi J. Dakiwa, Granam. Blessed Sunday mga katropa.
pakablao da Mama Marie, Tatay Eduardo, kastamot ti da Kiwag Ken Navarro family, di San Mateo Isabela, watching here at Santiago City, para kasi Tagapulot, Picker. Alice Lazaro says here, happy listening to Marieta Ibarra, who is listening always. Para kas lakadaan na kaya. And isa siyang kapatid sa pananampalataya ng mga kapatid na iglesia. Kaya Marieta. Yes. Good afternoon mga idol. Pasyarat man iti Happy Patronal Fiesta dito Ilimi Gonzaga. Tayman kakapintasan nga balse ni Sheila El Defonso. Yes. Nangata di kwada. Ano ti patron nyo dito? Patron nyo apo. May we know. Baka pares na San Roque. One. So we can give you a balse to San Roque. One. Amo Baka okay. parehas nga San Roque. Datikan tamit ti San Roque. Ayman gayam apo, thank you so much apo iti panang Osario iti sonatang pinutar dati mo dita apo parokya iti San Roque. And Iti Karakol. it brings, very nostalgic 50th pa lang yan nun, di ba? Yeah, 50th. So manong atawin nan. And kita aman ti kinapartak ti 11 years. 11 years na idi insurat ko datanga sonata. So to give you a preview, kantaan tama. Sino ti baka It's kanya may composer? Reverend Father Michael Linga MS. Isutin ng taditi ako edi garamit kayo man. Ado kami actually nga nagaramit pero siyak naman in out ko ti market. After nga na compose ko dagiti kanta in out ko ti market. So it's available anytime you want. Yan, Spotify. Yes. Actually, sa kwan siya available noon sa iTunes pa lang. iTunes. Wala pang Spotify. Wala pang Spotify. Yeah, so just to give you YouTube meron din. Adda and Facebook. Yan yun. Ito yun. Okay. To give you a hint, ang hint din preview of what I wrote. Something like this. Kadagiti nag-fiesta San Roque. Congratulations everyone once again. San Roque, viva San Roque, ilumit payabungin bayang tigil, lingapin pasakit naming angkin. Viva San Roque, viva San Roque, patrong mahal, ika'y mamagitan, ika'y tulay sa aming kalinisan. Bayang hapo at sugatan, iyong nawa ay pakinggan, sa may kapal kami ay ipagdasal. Viva San Roque, viva San Roque, ilumit, payabungin, bayang tigil, linaping, pasakit naming angkin. Viva San Roque, viva San Roque. Okay. Impangig mi lang i-part of that and I'm sure ado ti naka-relate dita Ramon. Have anything to say? Yan. Good afternoon mga idol. Advance Merry Christmas. Nadarek pa siya ti ber na ya. Nandarin man nagtugtugtikan. Whenever. Ano man di Ilocano version sa ditan? Kanta man di Ilocano version sa ti whenever. Kaarko City Pasko malagip ko tayo ubing dati kulong kung gano'n sa ayan. Para guys man yung remember me. Salamat idol. Sana mapansin from Christian si vlog. And idol mabali nag-request yan na Banglo Asabong from Slick Soprakotra. Ano kita nga nagnagan na yan? Anong nga roti ka mga kantaan? Whenever I see you, hindi ko Speaker? What? Dapat request speaker mo lang. Request man di Tagapulot. Michael Solis. Kinantakta din namin sa Tagapulot. Adyaman ko whenever I see. Oh, launan. Nagpatalas-tasta pa lang. Okay. Kumansyon kami nga ulit. Induno malpas na gati palagi. Agsubli kami. Para
Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C.
Dagiti suplemento nga napanagnakan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipuli ti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti premium D3 soft gel capsule, ket naaramid mat manipuli ti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma para itianya man nasuludsod may panggep iti Yes to Health products tumawag laeng iti numero 0936-984-6025. Okay, we're back mga katropa and still with you, katropang June and katropang John Mark. Napasarap lang ang usapan namin sa labas kaya medyo nagtagal kami dito. Anyway, good afternoon to Ninong James Reyes. He is watching all the way from Tuguegarao. And live kami dito Ninong, dito 95.7 XFM Tuguegarao City. And of course, our very own Vice Mayor Dennis John de la Cruz. Kamusta, Vice? Yes, how are you feeling right now? Pwede kang tumawag dahil namimiss ka na ng taong bayan. Ayan. Ayoko ako mag-initiate ng tawag kasi baka mamaya nakapasok ang ibang bagay. Kaya gusto ko kayong tumawag sa akin. Alam mo naman ang number ko. Ayan. Just to say hello, good afternoon to Ramon yan, Kasday, something like that. Yeah. Yes. Ayan. Dito Please, yung mamit XFMT pagbasa akpay. Ayan. Noel Tanggid, good PM po mga sir. Happy Sunday. Request ng Promise Me. Ay, nabasa ko tayo yan. Shoutout po Inang Mars from Christian Gabriel. Kay Storya Yu, para request ng kantang Inkaman. And Deo Sicolyas, naragsak ngal daw tayo aming kakaruba. Adda kami manan, request song lang yan, The Layap. Thanks mga katropa. And Len Biguel is watching. Good afternoon, Tita Villa Carmen, Ramon, Isabela. Okay. May puro finishing up mga tan eh. Kaya nga, kanina pa yan eh. Ikaw lang natin, i-refresh mo lang nga yan. Ganyan mo. Marami kasi naka-open masyado na apps. Oh. Anyway, ayan. Oh. Please feel free to call us, Vice Mayor Dennis John, if you want to say something to the public. Ayan. Aglalo kadagiti kaila yan. Sige, agner-nervyos namin. Api, di met agparparangin. Balin sabi na susurutan ng adalan, men. Kung kunadan to kitin. Good afternoon to Sir Emil Castillo. Good afternoon. No, dapat ibagamti proper... Dr. Emil Castillo. DMD, Doctor of Mental Deficiencies. Yan. Anapay? PhD? Pang half day. Nagmay tatani uli ka eh. Malagip mo. Ate Mampay, nabegahan ta na kantaan man balo. Sige mang tertira dati eh. Tirae ma. Iko. Apay kat nga may tsak malipatan day di na'y dundo mga aldaw ti dua a puso nagsinggalut ken naglin na ilo ngem iti apag darek mat nakasarakat iti warung nga ayat kiti kariken sa patam namimpinsan mo a pinunas siya singlet mangipagaro nga di ayat market naruko siya singlet mangipagaro nga tapusong ket na unggod ngem napateg kumang ni ayat asinangan ta di mo kumain palubos nga nagbalay ginisuliso.
ket ngamin na jak nalipatan, day di na'y tundo mga aldaw tidwa a puso, nagsinggal ken naglin na ilo, ngem iti a pagdarekmat, nakasarak at barong nga ayat, ketika rigen sa patang, naming pinsan mo a pinunas. Siyasin at mangipagaro, nga ti ayat mo ket naruko. Siyasin at mangipagaro, nga tapuso ket naulbo. Ngem no napatek kumang, ni ayat asinangalta. Di mo ko maimpalubos, nga nagpalaygin ni suliso. Siyasin at mangipagaro, nga ti ayat mo ket naruko. Siyasin at mangipagaro, nga tapusong ket naulbod. Ngem no napatek kumang, ni ayat asinangalta. Di mo kumaimpalubos, nga nagbalaygi ni suliso. Patingan Erdi ulit. Okay. Awanan ang muti ag texton apa yan? Ya, pero ato tek bubuy apo. Thank you so much kada kayo. Sigama ditawan. Matad. Aha. Pasyarat man kini ating Jillian Ramos kung may maki-championship ti volleyball tatag malam mga kuya from Sheila Ildefonso. Yan, Uncle Berting is highly requested from Danilo Catolico. And shoutout from Saudi, Rose Bangkil ko na. Yan lang. Okay, as requested. Parbangon nuagriin, apan nagugut iti kamutin, mangsaang sa agiwayway itinuangan. Nagaganiyang kalbating, nataripatu iti dingwan, pagulidanan, maskan atuladan. Awan kaniyan at banog, inalawlata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarat kadlata, uray Adda sa gubanit na, agpastunuang tipan nakainanana. Kasta niyang kalbarte, sala sumangkot no ti maleman, tati kayat na rumang ay panagyagen. Nunalpas tiraraepan, agbirok mantik panggadanan, alatiro ta dandanin panagkaapiten. Ngemapay tanaliday, taabagam nalpay, iti na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, na pampaykit di nakiinuman, ngem ko na sumurit akintong next cropping. Sumaronuang panagtatalon, reep ken sikaket ng maton, doble pa'y presyo meten di abonon. Awang pa'y nagkabuti iya, awang pa'y ketanong regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Ket dinan san masakan, tading makelen ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasa ket nang asawan. Nagragsak ti pakasar na, balsa dito'y balsa dita, ngem nalagunan tay may sangang hektare. Yagaro! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangkot no ti maleman, anya narigat di natlaro mang ayen. Alam na pupok ni Uncle Berting, isupayan nagpapaganasan, alatiro maglaw-alo makayen. At damay sa amalam, nakita ni Uncle Berting, nakatugaw kapkape nakamulan lang.
talon inaamin analakon awang peket ken kwan at mang taripaton. Barbang tinagriing na panagugot iti kamutin iti sumangpat si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na agraman apu ko na nagraranada anapan bimisita. Dakal na baliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kuana. Adda inhinyero, doktor ken abogada ni Uncle Berting yang atat obrana. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpot no ti maleman pindaen anak na pasyaren. Nalako ng dagdagana tapi nagpaagal na ngemitan mansyon iti balay na. Ket si kangay karuba am-amum kag isuna ni Uncle Berting tatang kay isuna. Aramidan nati amin kadatay nga anak na agsubalitay kumamit ken kuana. Agsubalitay kumamit ken kuana. Ayan, at ako amin ni Uncle Perry dito YouTube na kunana. Naimbag nga malang kanyaya kabsat June ken JM watching from San Jose, California. Jay ko mabalae nga sonata kabsat. Thank you ko na naman. Balae. One. Diya ka mo. Mati may kabisado ta balae. Iso garod. Baka balae baka babae or whatever. Di ka mo. Ay, paki... Ayan. Anyway, thank you so much. We are wearing your shirt. Yan, nagapukan niya na dito yung shirts mi tata. And thank you for participating in our patronal fiesta. It was a successful medical mission, Kabsat Perry. Oy, God bless you more, Uncle Perry. Yes, and family. Hana lang nga nag-upload DJ medical mission ta awan ta. Why? Dati pasamak tan sa. But the following day, kasi ajay medical mission was made before the feast day. On the feast day, Adda kami. Yan, dyan kami nga nagkansyon. DJ Hall, Holy Family Hall of La Salette, as well as the Holy Mass presided by Reverend Father Joseph Pilotin, MS of La Salette Missionaries. Yan, and nagaduti papati si Mangi Baga Kamantalo. Father Tante Danog. Yes. Father Frank. Yeah. Father Vincent, Father Steve. Steven, yeah. Father Dudes or Parish Priest. Yan. Kami nga, ang kami nakapagpa-picture kini Father Steve. Yan, medyo nasakit tinakim miso nga uray min tumanin iti 62nd patronal fiesta. And then, umunang aramid nito dyan, pa-picture kini Father Steve. Yan. Malagip ko lang una, di happiness. Balse, gaya. Ano, hanga balae. Nagkamali lang, typo lang. Balse nila. Balse, basta balse. Ay, any balse. O, di dalaya blatan. Ano ba? Okay. Balse. Dalaya. Para nanak jayo bubing pa ni. Ti-request da. Oh, nagmayaman. Okay. Yes, napintas na pong request yung nagigay Ilocano folk song kung kunada nagigay talagang adigenti literature tayo ang kanta tayo sumot pag kaya kami nga bibiyagyan kita Ilocano songs nga kadaanan. So dito na mo nagigay request ni Kabsat Perry. Hope you're good. Good afternoon to Ninang Tessie Galiaba. Hello, good afternoon. Sipot pa'y di damdamo nga inka maserpat kas kaman latay dalayap nga nangasam kaniyak kas aginaw biyak ko mantay kaya rigak no di kan na purus patay pagtungpala an-anuan tapintas mo nga ing-iungutan unay di met umanaya sa likwam nurumteng ni patay
agayat kaitan, akasad sa diwaang pay, yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. Sibot pa'y di damdamo, nga inka masarapat, kas kaman latay dalayat, nga nangasem kaniyak, kas sa ginabiyag ko, manday kayarigat, nudi kan na purus, patay pagtungpalan. An-anuwen tapintas mo, nga iningutem unay, di men umanaya sa likwam, nudong tani patay, agayat kaitan, akasad sa diwaang pay, yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. An-anuwen tapintas mo, nga iningutem unay, di men umanaya sa likwam, nudong tani patay, agayat kaitan, akasad sa diwaang pay, yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. Yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. Ayan, nag-message gayam ni Honorable Vice Mayor Dennis John de la Cruz. Hello mga idol, kuna naman. Ni SB 30 pa isa. Yes, ni SB Kokoy 30 na imbang pangaltaw June and amak ko na naman. Talaga mga very familiar endearment na. Amo na di palayo mga amak. Wow. Ayan, pa-shoutout ka no dito, Barangay San Roque, San Mateo, Isabela, happy fiesta. Ayan. Jacinta Abon Antonio, shout out po from Bakersfield, California. Oh, Bakersfield. Yeah, I wonder no dito Jacinta Abon dito jay hangkat nga siya dito ko ti Ram Farm. Hindi ka mo. Well, Hello, Auntie Nelly, Mariano, Heron. she's Good watching. afternoon. Okay, and Sally Francisco, mabali nag-request si Rukti Salamagi. Thank you. Yan, and Fernando. Lopez, Happy Fernando. Lord's Day. Kuna namin. Yan. Ato kayam tiyang nagpunta. Evangeline, ano dyan eh? Evangeline Adriansen. Adriansen, good morning. Kana. Okay. So, no, takali kaguman niyo po nga mga gani nga sunata. Please feel free. Oh, para anak niyo, Bubing. Paraan anak, di ko bing. That's a shuffle. Okay. A song from, I guess, Nicola, ito ni Danny Palaboy. Ay, Danny Palabay? Palabay. Yes. Picture. Okay. Nagpasyarak itibigan, balasang inak na sarak. Indatong kuday to'y ayat, inwadag na dinakayat, kilid daya kay kitmaya. Nagpasyarak itimalen, bakit metenday umayen? Sinaludsod ko tinagan na, ayan ayat timbaga na, ket kuna nagasawa ta. Ngem uray no kasta, asawa ek idaadua. Paraan anak jay ubing, para aw-awir jay bakbak, tila ang ket no penget da. Oray na po daw, jay na po daw, nung nakim na't alawaw.
alumlumnek atong tumpaw asisik na wentisisyaw. Uray ng isip tay ng isip, nugaw na't nagparagsit. Kaarik na't alugiit, sumitsisit, sumirsirit, nutok maang maglagtit. Uray na pugot tay na pugot, naramid na tay na urnos. Kaarik na tay balitok, when naperlas anabato, apagraywan day to'y puso. Ngemuray lukasta hasawaik idaaduan paraan anak jay ubing paraaw awin jibak bakit kila am kek no penget da. Ngemuray lukasta didak kumakagurgura datay kan adda palad na adda kan bugbugawan na sekna na latay sekna na. Yeah. Jomar Venancio, pasyarat man dito'y barangay Magogod, Amulong, Cagayan. And Evelyn Parong Adena, good day po idols, watching from Alicia Isabela. And Christian Lucas, na yung pangamalam idol, pasyarat mula sa Santiago City, Isabela, Baluarte, Purok 1. Hello, good afternoon, Kaaruba, watching from Hong Kong, from Graciela, Yamongan. Yeah. Malagip ko ni Ano SB ba ko. ni? Malagip ko ni SB ko tayo nabasa niya na agad na as he do the opening prayer. Sa kanam screen. Okay, parang sagutan man ni Unang iti may isang sonata o sa dinuman tayo ni Unang tatang adda idi bangir nga administrasyon di kadi that's why inarami ta dito nga sonata in convert ta iti something Ilocano yan. Palaking ka kamsat Unang wherever you are. Jay bala siwit titaaw da bala sanga napudaw sadyay probinsya Ifugao inay ayat kung em pinanawat ngem jak anilipat itan ket mail iliwat panunot agkal kalautang inkamet imatangan bituen intamingningan mailiw akong yan kaunang ketunggal malagip kung adda kaimumot kung agpad padaan ti sasangpet ko tapno mailiw-liwag ko daytoy nga iliw ko agkek lang dagiti ladawan mo akasla agkibkibintalan bituen
kalipatan sikan idungog oo nang Okay nga ro, that ends our fourth set. Agsubli kami with more songs and surprises. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City.
Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasari ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenya manasaludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasari ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenya manasaludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasari ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated. Okay, we're back, and time now is 39 minutes past the hour of 1, and you are still with Katropang June. And Katropang John Mark. Ito lang nga po numero 1 nga programa. Adda kami manan, dito 104.9 XFM kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Yan, that's okay. At good job sa inyong dalawa. Talagang kajuwetan kayo kung ano ni Kabsat Jacinta Abon Antonio and Michael Pangchao Kapwa. Idol, pa-wash out man. Nagiti ka kaduak nga awan mo obrana. Pa-request man, DJ, hello. Kung na. And Hilp Gayam, idol. Kung na paka-hello. Dito, no nangata. Di kaya nasunod tayo Hilp. Hilp. Okay. Gumugwapo kay Latang at huwa kung na ni Apo ni Kabsat Jacinta ang una tamad. Ang ganda ng programa ninyo mga idol. Kung na ore adayo, dumanon kay Ditoy, Bakersfield, California. Yeah, thank you. And of course, Dr. Emil Castillo is still watching. Thank you so much. Ti anos mo, siguro awan mo obram. Siguro. Yan, listening ka na ni Randy Santisas. And nagmay nga danggan, nagita kansyon mo, Balong JM from Evelyn Adena. And Deus Colliers, agre-request ti Bimul Lalayaw nga ayat. Bimul Lalayaw. Ano ti hello ko nga sa baling nga version, sumatiket ko nga tira.
Yan, Paring Marky. Uncle GTV. Ganun. Salamat mga idol. Di kayo nawawala sa playlist ko. Mapa Spotify man o YouTube Music. Thank you so much sa support, Uncle GTV. Okay. Yan, shoutout from Antipolo City. God bless from Joseph Kaluma. Shoutout sa pamangkin ko sa Israel, the Dulia Sisters from Graciela, Yamongan. Diyan na tayo paiso nga hello nga Rudel. Okay. Lionel Richie. By Lionel Richie nga madik malipatan no kasunod na balik kasi natin di karuba mi di Lionel Richie ko na madi na balik Lionel Richie. Aja magkanta ni Lionel Richie. Lionel Richie. Lionel Richie. Hello. Hello, it's me. Sige pa, yan, malapit na. Ayun! By Alright. Lionel Richie. Lionel Richie. Our close for today is from Ramon Isabel. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much I love you. Tapos hello mahal ka, empty request na yan. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Doc Emil, we miss you. Let's go out sometime. Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Hello. 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 Okay. By Lai Richie. Lai Richie. Yan, good afternoon to Engineer Jing Galeom. Yan, she's watching right now in XFM Santiago live streaming. Yes. So that's it. Talaga ba't nga baka pa ano tawag na dyan yung English na yan? Okay na. What? What is that? What is that? Ano yung makaakar ng English? Contagious. Iti ay pa naging English. Kita mo kasi kaya English ka mo tayo na. What is that? Yan, Okay na, di ba? No. Okay na. Or can I? Di ka di. So, since Engineer Jing Galeom is watching, with due respect, hindi kay naanos na kang mangbubuya kada rumor ka yung pisina yung kadararaminan nga sa bali, with dati daldalawem, sagutan man ti kanta, balbaring no, umatidog pa iti anos na. Ayan, nagkan-anos kayo, ating Jing. Anyway, ang focus kan tuman lang yun, hindi malpas mo dito po Braemon. Okay. Okay, that is Malpas tulat tayo, engineer. Okay, that's sonata nga. Atawin no, Haji Mesa. Tampang. Kaya amo na di tampang. Wala muna. Haji man mana tampang, wala nanto pa ide. Okay, para kada kayo nga dito Apo Planas. Ayan, sabi lang ko mata, magustuhanan nyo. Dahil ito yung sonata, nga sagot ni Jam Mark. Sampai. Halos di kay labindong sa pagsakin at dindong marisan na taligintun. Ugat sobray kasuri na manamba imawa basi di ka magayadi. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulunin namit tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profilein namin ikaw. Manatampang, nambay pikam mga tao kasobra ikinagkataw inuntapikin sa FB. Halos mo na bagkaraw, nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na bugalin, nan sa pulo baginugot, nan sa baba na balapot. Kaya binggulay, bitso rin bitanda, kailay ka sa baba, kapilipon bitanda, manikip sa babo, abindagang sa abang, lika na bibingka, musang di mamasa. Sa pulo na binala, sa bala na Angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala munafik, manatay mamahok, madabong ang tanong. Manatampang, amit tampang, inuntaran sa ulunin namit tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profilein namin ikaw. Manatampang, sana all na naman isan, sana all na Muslim, sana all nagpapansin, sana all na nadikayan. Tabi-tabi ya sa binggol laloon, kaya na mabigapit di pantaloon. Basta ka nang buman bay sore, basta sikat panay, nakakadiri. Bala-bala matati kami kantaw, kung pakailay sa sexy na bimbosaw. Bagay-bagay di tan-e matamaan, bato-bato sa langit, kinamay ang tanong. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulunin namit tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profilein namin ikaw. Manatampang, one more time. Dami mo pa ako. Nambay fake ka mga tao kasobrang ikinagkataw, inuntapikin sa FB. Halos bunabog ka raw, nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na bugalin, nan sa pulo baginugot, nan sa baba na balapot. Di kanya binggulay, bitso ni bitanda, kailay ka sa baba, kapilapon bitanda, manikip sa babo, abintagang sa abang, likan na bibingka, kusang di mapasa. Sa pulo na binala, sa bala na Angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala munafik, manatay mamahok, manabang ang tanong. Manatampang, Di ba? Di pang tajaw ko na eh. Okay, tumutawag na tayo ni
Tatay Pedro Libed. And if you are free now, you may call us now. Medyo maidiw kami miten ititimik mong kastoy. Diyan mga tulad man. Good afternoon, Sir John and Jan. Yan. Sige, ipakat mo. Itigin na lang mga sumaototan na tatay. Juan. Manong, Kuyang Pedro Libed. Sige, habang oram tawag na, basag na to ni Jack B. Go. Na yung pangamalam, shoutout kan dadik ngagdangdangag YouTube channel nyo. Baltasar, nga Ditoy, Bislig City, Surigao. Ha? Wow. Surigao. Surigao. Jack Baltasar. Anyway, good afternoon mga idol. Kuna na. Pakablaw man dagiti agnitingig kanyayo dita imalim ditoy Jeronimo compound Purok 1 Nagrumbuan Kawayan City. Request ko man di manong jay sunata nga anak ti Manalon by Danilo Palabay. Thanks manong. Okay, coming from Michael Jan de la Calzada, Nagrumbuan, Kawayan City. De la Calzada kita man siguro kabagyan ni ko dito ni Iza. Juan. Kariring na siguro ni Engineer Jing so nga ka-chochon in natin ko. Ti Facebook, ti XFM. Ano di request na to yun? Anak ti Anak ti Manalon. Manalon. Okay. Kadagiti anak ti Manalon, kadagiti Manalon nga padami apo nga daw-dawaten dan iti pagay tayo ay ket agan anos tayo nya ngay nga rod. Kasta iti bihag. Nasakit nga panunutan nga palubusan dagiti pagay nga nagregregatan tayo iti kastalaeng nga presyo nga manyangay maaramid tayo. Awit pagibilagan tayo, awit dagiti post-harvest facilities tayo nga mabaling nga mga iwan kadagita nga pagpagay like the mechanical dryers. Tamatutudo kit nga rod. Wala ba tayong mechanical dryer sa IA sa atin? Adda, ngamdi ka mo, nunya ti, iti proseso na taapay. Iti requirements na. Wan, siyempre ti, ando, nagigi officers lang, but no daman ti, Member. cooperatives. Member? Cooperatives, to all cooperatives concerned ito yung magbagak. Siyempre ito nung naandang pamagaan, nagigi pagay iti officers before the members. And awan iti nakaibilbilangan mga kooperatiba katak di ka mo no pagbilaga kabil mo lang nga to dalikanan data sa nga gaso nga kabanan paring no gumato pa yung presyo no kabil mo di bubong mo ya. Sapay na amon tayo nga iti NFA iti kagatangan na laeng kadagi jay laeng adati passbook na plus 100 ka vans laeng per Manalon. O priority dagiti basit kay taltalon na kasano pa nga dagiti middle farmers at dagiti middle class nga farmers nga syempre nagregregatan dati nagpundar ti ado nga daga sa likwa. Tapos ito no pa naglalako awan left behind. Siyempre, adik amo ti istorya na actually. Okay. Anak ti Manalon, tay ko na akong tatayan hang kayo nga malmalday iti presyo ta panapanawan. Okay, no nababaman ta ay paring sumulit tayo to no next cropping nga kaskunan ni Uncle Berting. May saak nga anak ti Manalon na igugurat trabaho taltalon wen takarbengak met ti tumulong no awan te klase ken tiyempot bakasyon namnamaek adi kamtu maawanan ti pagbiag so magmamano bulan at tanto pa'y basit apaglakuan igatang mintot dat dumaaka sa pulan no kanyak abyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay kataltalunan ay awan dukot ken pakariribukan ti bagi pumigsa sumalon at pay. Good afternoon to Auntie Cathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii, and Uncle Ronald Salvador.
kanyak abyang ay kasmanla ay ayam dagiti aramid jay talunan ay awan dukot ken pakariribukan ti bagi pumigsa sumalun at pay ti bagi pumigsa sumalun at Tugpay pamayam DJ. Okay, shout out sir sa family Tunak and family Thailand listening here at Gapal Kawayan. Thanks po kunana. Sinata. Pauline. Pauline Tunak. Okay. And may sapay anay bag nga malam manong June kastamit kini John Mark pahikan tayo man DJ biag ti Hawaii. Salamat po. Opo, eksakto agbubuyan ni Kabsat Cathy Cabal Salvador from Hilo, Hawaii. Ken, kadagiti amin na po nga dita, Hawaii. Josephine Cabal. Yes. Sino pa yung Cabal nga may isa? No, it's Daniel and Elisa Cabal. Daniel and Elisa Cabal. Biag ti Hawaii. Ken, hanla nga pong applicable ti Hawaii. Dahito nilabag iti sonata nga biag ti Hawaii na di iti amin nga OFWs nga ited ti amin katakuwada kat na tumawag ka no di jay kakabagyan dito Pilipinas sa katuan di seems like ATM di panagkita da ko na slag ti kwarta slag ti something like that. Natuok biag ti Hawaii trabaho akan kanayon no kabagyan agsurat dumawat ibaganat kayat na agatat agbain ka mangrigna ka kabagyan surusuruem tiag trabaho di mo saksakluten dakulap mo tapno rumang ay biyag mo di dalaan mo rigat ang trabaho agraman pa'y Domingo rigrigat mit na palalo dito'y Hawaii kabsak ko our fourth set. Apo, agsubli kami with more songs and this time, agpapugto kami ti sonata. Stay tuned!
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Okay, kurakong ko nga mapimpindo mo dito nga tititi. Anyway, it is now 7 minutes past the hour of 2 and you're still listening to Adda kami Manen, the 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting again. Yes, ayan. Kadagiti dumdumay ka po. You may visit my Facebook page, Jun Seriales. Dati istorya din ngayon lanad ko ako nagmayat. Pakapitutan na po, tinabalitokan nga adal jay. The story of Digna and it's love versus peace. Who is the real winner? Yan. It's love versus peace. Yan. Kasi dapat agad ka doon if you have love and if you have peace, wala ka nang hahanapin pa. But you need to choose love or peace. Yan. Naibag malam, Idol June ken John Mark. Pasyarat amin nga dengag dito'y barangay Sagat, Cordon, Fajardo ken Bangloy family. Request man jay a single yellow rose from Sarlito, Fajardo. Parang hindi ako familiar dyan sa awit yun. Ano ba yung single yellow? Kaya nga, tapos sabi naman ni Winifred Asuncion, pasyarat kami dito sa Fugu, Itchagi, sa aking asawa na kumakain pa lang. Kung naman, di namin baganagan na ni asawa na. Okay, actually kami ang kabisado dito single yellow rose. Here's Ami Grant live dito yung XFM. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, living through our love away? Why did you live a single yellow rose?
But today as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Sad movies always makes me cry. She said I had to work, so I went to the show alone. They turned on the lights and turned the projector on. And just as the news of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walk in. Although I was sitting there, they didn't see. And so they sat right down in front of me. And when he kissed her lips, I almost died. And in the middle of the color cartoon, I started to cry. Whoa, sad movies always make me cry. Whoa, sad movies always make me cry. And so I got up and slowly walked on home. And Papa saw the tears and said, "What's wrong?" And so to keep from telling him a lie, I just said, "Sad movies makes me cry." Whoa, sad movies always make me cry. Whoa, sad movies always make me cry. Sad movies make me cry. Ano nga to? Pretty little baby, yeah, yeah. Pretty little baby, yeah, yeah. Pretty little baby, you say that maybe you'll be thinking of me and try to love me. Pretty little baby, I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds. Pretty little baby, I'm so in love with you. Now it's just a time when both of us are young. Puppy love must have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young and gay? Meet me at a car hub or at the pub shop. Meet me in the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so in love with you. Don't you
pinakang ato ya. Yan. Hello from Nanay Lita and Tristan Wyatt Gulay. Good afternoon, boys. Ano ba? Ayan, Boys. nagpataya pitik kulay blue, giant niyo. Okay. Sino? Say thank Oh. you. Who is this? Levi Jean Ramos. Oh. Ayan. Thank you so much. That blue thing. Levi Jane Ramos. Ayan. Okay nga rod. Agpapugto tayo. Iti sonata for 100 and 200 peso load. Kaya dagiti nalaing apo nga ag-text. Yan. All you have to do is text the answer. Yan. Papugto mingor di title na. Iti sonata. So i-text you the answer na with the title of the song. And then Rainier's Private Resort. And then your name, your age, And address. That easy. And siyempre nalakang mo lang yung Yan. pugto ta. Anda, di naligligat ba? Ah. Yan, title of the song, Rainier's Private Resort, your name, your age and address, isend nyo lang po dito ay 0905-808-1259. And medyo kita to naman din na nariga nga rod nga kanta. Kinala ka na dyan napilig. Kaya di namin kaya ti John Mark. Buena. It's so easy ko na. It's so easy ko na. 200 ba? 200 Oh, pesos. di ba? 200. Oh. Dapat medyo narigat na. Oh. Nakalaang nga dyan. Good. Awan di mapanunod ko na eh. Kita ka nga rod dito. Okay. I have no choice than to do this Yan. one. Once again, title of the song, Rainier's Private Resort. Together with your name, your age and address, send you dito ay 0905-808-1259. And if you're correct, siyempre, loadan na kayo ni John Mark nga Dagosen. Okay. Gcash or regular load. Okay, dito yan. After you go, I can catch upon my reading. And after you go, I have a lot more time sleeping. And when you go, it looks like things gonna be very easy. Life would be easy now. I really should be glad, but I'm bluer than blue. Sad and sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. After you go, I have a lot more room in my closet. And after you go, I can stay out long if I feel like it. And when you go, I can run through house screaming. No one can ever hear me. I really should be glad, but I'm bluer than blue. Sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. And life without you is gonna be bluer than don't have to miss no TV show. I can start my whole life over, change the numbers on my telephone, but the night will sure be colder. But I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. And life without you is gonna be bluer than blue. Bluer than blue.
tawag mo? Ay, kay Rina, baka may babain taman. No agring sa cellphone yun, da kayo na po tinangabagan. Gamatan yun. 5. Hello po. Hello, good afternoon. Ayan. Fernando po. Nyanagan nyo po. Christian Barien po. Christian Barien, manatawan moon. 27 po. 27. Taga Santiago. Opo, Sinsayan, Santiago Santiago. City. Sinsayan. Sinsayan. Single? Single? Po? Single or double? Single po, single. Single. Ayan, Okay. congratulations. Title ng song is Bluer than blue. sinong kumanta? Michael Johnson po. Wow. Anong year? Yun lang. Yun lang. Anyway, hindi Yung nakasali. ninong ko po yan. Okay, bati mo na. Okay, bumati ka na. Binabati ko po si Ninong Reynaldo Alfonso. Nagluluto po ng pulutan namin ngayon. What? Uy. Anyways, Gcash or load? Gcash na lang po. Okay, send mo yung Gcash number mo at isasend na namin kaagad-agad. Pa-request nga po. Ano? Victoria po. Ayaw namin. Joke lang. Okay, Victoria. Ayan, sige. Thank you po. Okay, yung Gcash number mo ha. Thank you po. Okay, at ang arod, kasabahan, kabayatan ti pa ng load me, kita ko mention ka mo lang. Good afternoon ka na kay amin dito, Sinsayon! Santiago City. Where is Sinsayon? Yan dari Cordonen. Napanak, nagpasyar jay downtown. Adda na sabat ko abalasan. Kinidayak itikan nigid, imisem nakasamsamti. Victoria tinagan ko kinunana. Inaren ko ni Victoria itinabayag. No pa'y kasta tibanag na inanusak. Ket dinteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko. Ni Victoria ay nakulunan to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw aglabas. Tunggal Adda ni Victoria iti den na. Ngem malas ti amin na malas. Inangaunat ni gasa. Ididimteng ti maysa apasama. Idi na pana nagpasyar jay balayda. Ni tatang na tihinak nakasarita. Ay barok pasinisyakan dawanin ni Victorian. Intaray daytay adik akaroba. Papapagyan niya sa cellphone mo. May transfer amin nga. Nasakit, tinakem ko itinapasama. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanen ti liw-liwak ni Victoria. Ket awanen iti dennak. Naglabas ti aldaw bulan kenta.
wan ni Victoria simang peten dagus ko asinarong karan mailiwag unay kenkwanan ngem Adda met ti ubing akaduanan ket di tati nagpatenggaan daytoy kanta ti istorya may panggep ken ayat tanag sublin ti liwliwa ni Victoria sinubyana nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Yan, congratulations jay tagasinsayan nga nangabak ti 200 peso Gcash. Nyawarti na ka na. Baryen ko na Gcash, baryen. Oh. And actually, nasurok na 30 apo ti simong bat. So, ato ti dumdumngeg nga napintas si idea na iti music. Thank you so much. May isa kadagiti pimbugto ni Dr. Emil nga man luckily. Siguro maikagaputa edad 60 mot na kaya naudin ang anang pindot di cellphone na. Christian Baryen. Yan, Nagan sorry. na, dinangabak. Doc Emil, not unless sika lang ti makamoto di title na. Yan. So, Yan. Pa-shoutout daw sa Family Pera from Rosario, Santiago City. Kanana ni Ariel Pera. And 1 minute lang nagpatalastas Manen. I remember this piece so much, and this was made during the time of pandemic. So let us try once again. Once upon a time, no at the tabon, tumarayutoy ti makipamumpong. Idihan pa'y nga uso ti styrofoam, ipaturay da matukol ti aklong. Those were the days gayem, mayat pa'y langem, siyang arabi nagatut magpagladingi. Di mo marikrik na iti maunila ta aduda makapagrik na ken ka. La 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 adu tao amang et ti luluwa. Jak may ladawan iti ragsa aglano no FDD makipagramba dagiti agdungdung aw ay ket mabuwag tagumalangogong ti pagpaggaag. Those were the days gayem mayak pa'y langin siyam arabi anagadot makipaglabi. Di mo marikrik na iti maulila taaduda makipagrik na ken ka. La 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 adot taong amang et ti luluwa. Lalo di na uson ti styrofoam. Makita mi ti ragsak numalpas tabon. Amin nga agawid ket addan na bungon. No damagin ida nagabu kami nakipamunpon. Panganpon. Those were the days gayem mayat pa'y langin sa marabi anagadot magipaglabi. Di mo marikrik na iti maulila taaduda makipagrik na ken ka. La 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 la
the coronavirus pandemic. ngem kelata nagbaling iti panaway apama namatay ket maikaling Wampay ketken ka makipagladingiten. Uray ka magiyam di ka pay siripen. Those were the days mayem nagrigat nga isublin awan ponsyonan apay ranutanen awan ti igaddo sinamit ken adobo awan pay ket din trabahot musikero la 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 paglaki din ko na ito nalpasan iti pandemic nagsublin apo iti normal keta tata adumanen iti nabungon nga makikita tayo nga ato manarayutoy dita ig-ig iti daldalan no dati punpun. Okay, nagsubli kami nga po with more songs right at a few reminder. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City. Okay, welcome to the last part of our show. And you're still with Katropang June and Katropang Jen Mark. Ayan. And the time now is, 20 minutes lang yun ang tinabat-batin. So thank you so much. Kadagiti amin na po nga si Mubaybay. Kadagiti nakaduwami. Kadagiti nagan-ano sa kami. Ayan. Good afternoon to Evelyn Parong Adana of di kamunong lugar. And she said here, bluer than blue. Okay, that's all. And moving on. Ako pa yung kadwa kay. Kaya amin ko mga i-refresh. Tagitay sunata nga nabayakin nga madimi nga kankanta. Okay. Throwback nga ko nada. John Mark, let's try to throw this. Kasta unay ti panang daydayaw mo kinibakat ko. Amin na panang taripado na kadakam pamilya na. Aglalo no nakapelas di nakiting tamatan di maisina. Madlaw ko day tanging respeto at paliiwaklat ka. Minsan jak kayat nga iparangkan ka ni bakit ko. Isumit ang disip subutam imbes nga tay arak tagay mo. Ngam ti madikin rusunada tay panang te text mo kenkwana. Ulitan pa'y ti maminsan pakanin kantong iti Granada. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sa no tumawag ite pampay ta cellphone mo. Tiyanos nakit di amakiden nakin kanga agimba baro. Maamiris mo kumatirig-rigat ken kani bakit mo. Launay adi ka kontento kini bakit mo. Sa petang
para saan sa no tumawag. Idipempay ta cellphone mo. Tiyanos nakit di amakiden nakin ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Ala ka dili pati montarik nam kini bakit ko. Dagita putot mo ti asikaswem saan kat ang ni misis ko. No di ka araraksak dim iramraman iti pamilyag. Tungdong wem ti pamilyam ta isudan tot pagsandagan. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Tampara saan sa no tumawag. Idipempay ta cellphone mo. Tiyanos nakit di amakiden nakin ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Song insurat ko 10 years ago, 2015, 2016. Okay, nga road. Estrella Flor Ampatali Castro is watching from Tuguegarao City. God bless you guys. Thank you so much. Lawante Bambi. Anang kakanyatan ano DJ The Farm Machineries. The Farm Machineries. The Farm Machineries. No, ada masapol yung apo iti makinarya, pag-spray iti sprayer, ano pita kaya mixers, at kompleto na apo ti lako di jay, The Farm Machineries. The Farm ko na lang talaga? Wansa, basta TFM ko na ba or TFS? TFM? Apo ano, S. Machineries ko na lang? The Farm Machineries, oh my God. Basta Okay. TFM sa atin, nakakana di kwada. Machineries, okay. And of Tuguegarao. course, mahalo Kabsat Kathy Cabal Salvador kanana dito aloha naman. Okay, and Manuel Bermudez Abarquez listening and watching here in Vegan City. Request ko man na po rekansin nga sing-sing ni Ayata agpaaikin ni Bakit. Ayan, Hindi kabisado deta. na-practice mi din nga na minsan mi pala kinanta di ka mo no at ko na niya adi na masurutan and so sorry for that. Pa-request po ng Anyan Aragsak. Salamat po. Baka kata Ditoy Levi J. Kawar ni Ayat. Anyan Aragragsak. Ko na. O isa kawar ni Ayat. Oh my God. At parang kayong title nan sino patandaan. Sir, pa-shoutout man namin yung taga-Tapel Gonzaga, Tisola family, ken Paneda family J man Ayat sir para tayo ayatin mga taga-Tapel. Ano naman? Tapel. Anyan Aragragsak. Ayan, para kini Levi J. Kentuit na nagpanagnet laeng daydi ayan tinatagibitang iti labay ayan intasin ang tapnon di mawaswas daytoy tinapili aldaw nanuan kasa apan napatupa di arapan kariken sa patan ating tumauma pinagsining galo tipker kawar ngaya
Agragsak-saktan nga rod ket intadanggayan na dawa kagasakan Ugwa mo ti kusog kararwa ket rinak ingganat panumpalan Ikarkararat tagyabuan na marswa nga inatasalwadan Tatapnunag na yung sakit na yan ayat daw masangwanan Iyawat ko to'y bagit kararwa ket rinak tasiksikan tegayuan Usok ti ikota magraman to'y biyak ko ayat at kapupunuan Pag binuligan ta tiligat ken na maingin kanto kalakaman Tag may satang gating tuwag sinaway ka ano man Agragsak-tan nga Ngarod ket intadanggayan na dawa kagasakan Upang munto'y pusok kararwa ken riknak ingganat panumpalan Ikarkararat tagyapuan na marswa nga inatasalwadan Tatapnunag na yung sakit na yan ayan daw masungwanan Yawat ko to'y bagik kararwa ken riknak tasiksikan tegayuan Pusok ti ikota magraman to'y biyak ko ayat at kapupunuan Pag binuligan ta tiligat ken nam ay ngay kanto kalakaman Taag may satang ket kinto magsina uray ka ano man Taag may satang ket kinto magsina uray ka ano man Ayan, 10 minutes lang yun. TFM pala. TFM, what's Tama, that? TFM, Tuguegarao Farm Machineries pa. Yan, hangad the farm machineries. Tuguegarao Farm Machineries. Apo, talo iti branches na dito Tuguegarao City. Isang ano masapol yung apo, iti makinarya nga pang taltalon. Napay dagijaya na, pang padanom. Apo, bueno, piesa, ramramientas. Kompleto da apo dito, the Tuguegarao Farm Machineries. Man. And nadano manan ti pa nagpapupugto. Agpapugto ta pa yung may isang sonata. Once again, dadya mechanics na balong. Kabayatan tinak mo nagbirbirup ti kanta. Yan, title of the song, Rainier's Private Resort. Yan, together with your name, your age, and address. Detail lang, 0905-808-1259. Again, title of the song, Rainier's Private Resort. Yan, your name, your age, and address. Ditoy, 0905-808-1259. Yes, dito yan. Lalaingin nyo ti pumugto. 200 pesos courtesy of Rainier's Private Resort. Among kadi-ading adidamo kang armen kursunadak launay daytanay kasla dalya ti kolor na nagmayat apidilen italmeg pa ti kalid mo nuwing ka umisen nagmayat isagid-sagid ramramay pati-pati agallo allon pam baram tunti agpurniit jak tulagam den sikaket mapasangit dinto madalanan ta pingping iti luasi ping pirit piping ping pirit piping ping pirit piping ping pirit piping ping 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 kas tatikan syunek nuding na paayen ping pirit piping ping ping ping
Madang paiti pingping akanayon nakalemeng at sinumbangir tikalig na jay bukot ngem babaen mabalin sipaten mabalin pay apidilen mabalin na peke-peke lenta agasawatan tumeten ping piripiping ping piripiping ping piripiping ping piripiping ping 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 kastatikan syunek nudiin na paayen ping piripiping ping 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 Intong nagasawat ka dapay may sa sorpresa at ay tuping-ping nga Adda imong na kalamuyutan aping-ping Adda siyak absorber na nga intong nina makita ipukaw kuntot agkanta ping pirik piping ping pirik piping ping pirik piping ping pirik piping ping 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 kastatikan syunek kadarum warken umuneg ping pirik piping ping ping ping. Yan, tawagan mo, ganyan ang abangan. Sikan, tanong masursurum on how to communicate with our audience. Okay. I'll call this number now. I told you, it's contagious. Can you Lower the volume of that's the it. music, background music? And for 200 pesos, who is... Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon to Yan, what's your name? Angie Amparado. From? Bulak Lipon Quirino. How old are you? 60. Siyempre, 60. 60. Senior So citizen. you're now a dual citizen, senior citizen, and Filipino citizen. Yes. Oh Yes. my God. So- Tunong naging list ata, natay ka. So what's the title of the song? Ping Ping. Yeah, it's Ping Ping. Yeah, what is the English of Ping Ping? Pwede naman mga What's the English of Ping Ping? Face. Ano ka na? Face ka na? Face. Face ka na? No, No, it's not face. It's Face. chick. cheek. Ping Yan. Ping. Okay, kung blaw kan mother. Kablawak nagiti kaanak nga dayta dito'y balay ni Jerwin Muñoz, ni Joel Muñoz, Aha. iti Darlinda, ni Kim Credo, ken ni Carla, kanti anak da nga ni AJ. Okay. Adya lang, mother. Adi lang, sir. Okay, anati kayo. Gcash, load. Sir, lodlotan, sir. Dating ati mo lang ang number. When? TM, Globe. PM, sir. Okay, congratulations, TM, regular load. Okay nga ro. Iso din ang habak tayo. Vanji Amparado, 60 years old na po nga kana. Yun nga, hindi iti programa tayo. We know that from the very beginning. So, thank you so much. Kada kayo amin dito gulak. And, Devon yan. Quirino. Kada kiti kakarubam kakaanak ka mga imbagam tatay. Hamo nga kinablaawan ta karubam ta amumi nga dati hanyo pa nagkiniwatan. Joke lang. Anyway, thank you so much. Kada kiti so amin na po nga dumngeg. Hanlaan nga dito radyo. Hanlaan nga kita ka Facebook when YouTube. Amin nga klase apo nga pagtinggan ta dapat iti apps iti XFM nga masarakan ijay. Basta kita nyo ti XFM Play Store. Play Store yo apo. Dati XFM dita if you are far away from this place nga maabot apo iti antena, mabalin nyo nga dinggenan ti cellphone live. Ayan nga ron. Maudi nga sunata para kita kitay kanayon nga digdigos iti kana
you and bye-bye. God bless everyone. Jak manilibak, lugar na panak, pagrarasakak, apapapanak, pagdidigusak na palaus aragsak, nalawa kanal, apagbat batukak, nuilumlum ko, daytoy subsub ko, naagad, unegnat na banglo, adami na nga na bato tengana, nalawa kanal, naglawlaw tiledda, nalawa kanal, napagdigdigusak, pagpangpawak ng runano bigbigat, nuitirabi ikat agmamayatak, nalawa kanal, di pagdiretsuan. Amuyo ka di tipakasarakan, nalawa kanal, apag di namagan, daytoy ti sekreto, kukwak lang nga bukbukod, at dapoy jay lawag, paset na itilaod, nalawa kanal, apag di tigusak, pagpawpawak, ng runano bigbigat, nuitirabi ikat agmamayatak, nalawa kanal, ti pagdiretsuan, nalawa kanal, apagdigdigusak, pagpawpawak, ng runano bigbigat, nuitirabi ikat agmamayatak, nalawa kanal, ti pagdiretsuan, nalawa kanal, ti pagdiretsuan. Bye-bye. Bye-bye everyone. Thank you, Sir Mark, sa technical and Levi J. the Kiwag.